057，小张怎么了？他好像不太高兴。058，你在想什么？我在想今天上午的事情。059，出什么事了？我女朋友跟我分手了。真没想到，我真的很爱她。060，你没事吧？没事，我想自己待会儿。061，你怎么吸烟了？我心情不好。别再吸了，这样对身体不好。062，在学校还好吗？还行吧。063，你在卢旺达怎么样？我不太习惯，很想你们。我们也很想你，在那边注意身体。057，小张怎么了？他好像不太高兴。058，你在想什么？我在想今天上午的事情。059，出什么事了？我女朋友跟我分手了。真没想到，我真的很爱她。060，你没事吧？没事，我想自己待会儿。061，你怎么吸烟了？我心情不好。别再吸了，这样对身体不好。062，在学校还好吗？还行吧。063，你在卢旺达怎么样？我不太习惯，很想你们。我们也很想你，在那边注意身体。第9K kuganira ku byerekeye imyitwarire. Bushiki Xiaojang bimeze bite? Asa naho ababaye. Ushiba uratekereza iki? Ndi gutekereza ku byabaye muri iki gitondo. Bushikyo byagenze bite? Umukunzi wanjye twatandukanye. Mu by'ukuri sinari nabitekerejeho. Ndamukunda cyane. Ryoshi, umeze neza? Nta kibazo. Mureke ngume njyenyine. Ryoshi, kuki wanyoye itabi? Ntabwo meze neza. Reka kunywa itabi, ni bibi ku buzima bwawe. Ryoshi, umerewe ute muri kaminuza? Nta kibazo. Ryoshi-san, umerewe ute mu Rwanda? Ntabwo ndayimenyera neza. Ndagukumbuye cyane. Natwe turagukumbuye. Wite ku buzima bwawe neza. Isomo rya 9. Kuganira ku byerekeye imyitwarire. Ling Wushiki Xiaojang bimeze bite? Asa naho ababaye. Ling Wushiba uratekereza iki? Ndi gutekereza ku byabaye muri iki gitondo. Ling Wushikyo byagenze bite? Umukunzi wanjye twatandukanye. Mu by'ukuri sinari nabitekerejeho. Ndamukunda cyane. Ryoshi, umeze neza? Nta kibazo. Mureke ngume njyenyine. Ryoshi, kuki wanyoye itabi? Ntabwo meze neza. Reka kunywa itabi ni bibi ku buzima bwawe. Ryoshi, umerewe ute muri kaminuza? Nta kibazo. Ryoshi-san, umerewe ute mu Rwanda? Ntago ndayimenyera neza. Ndagukumbuye cyane. Natwe turagukumbuye. Wite ku buzima bwawe neza.